Anyang laki din! Apa yun, Cesar? Kakaysuna lang at akuri tayo day tangam imbarsak mo kit din. Kasano ajak makapungtot? Sumangpita ka na bambanog manipo di uma, kastoy kit din ti masangputan. Awan nalutungin na po'y, masida, agraman kapay. Kat, umanayon day ta pagpupungtutam, Cesar. Nakasta pa lang ti sumbat mo kanyak, Juliet. Si kaman mo tinabambano ka nagtrabaho, no di ka makapungtot, no kastoy ti masangputan. Sige, padasam nga ipalakam day ta kanyak ta para makita. Anya? Saan ka din nga karim idi kanyak, ano asawaan nak? Agbiagak akasladon niya iti denam. Iso adi kan agrikla-reklamo ita. Anya? Kay sumat. Awan pa'y serserbi ti biyag no kastilaang. Iso na ito itirumbang iti na ito atasa ta awan matlat may karga. Uston, Cesar! Nabuong amin nga imbarsak mo atasa! Awanan tinabati! Nay, apayan, balasang ko. Nanang, ni Cesar, nagkibori dya balahi. Anya? Anya man tidiyo nagkinawatan? Nanang, nakupitan dya takurimi nga imbarsak na. Sapayag may sa daya takurimi. Titasami, imbarsa-barsak na kit na buong amin. Awanan tinabati ang kagawaan mi, nanang. Hay, jak amaw kada kayo nga agasawa. Apay, anya nga min ayat tipoon kan rugi dayta. Kaputan na busy na si Mang Pet. Kasjay matanti naramid na. Anak ko, ang mga no di ka man nga min nagluto, iso anak kapungto ti asawam. Saan, nanang? Kitno kinunana nga agbiagak akasla prinsesa inton makiasawa akin kwa na. Diyak kaya tiagluto, nanang. Di ka tagat mawang akton. Ay, no way. Sana may bagay kanyak day tatrabaho. Bidot nga benday ta ka panunutam, Juliet. No si kati mabatbati iti balayo, rumbang asikati mang trabaho kadagita. Tapno inton makasangpot ti asawam, adda ti nakasagana akanan na. Agkapi ka manang. Naimbag man, tapin masyar ka. Kasano, kat nalipatam siguro, ti agawit iji balay tayo, Cesar. Mayakaran di agdan ti balay dananang di ka pa'y pimasyar. Huwag ngagpay sumanang. Da kayo talaga. Ngamne, apay-apay per kapunto na itaos usaran nyo. Nangipanan nyo kadagati baso yo, inlako yon? Saan manang? Kat ayan na nga raw din ngay. Awanan tinabati. Gapu iti pungtot ko iti asawak. Imbarbarsak ko kat nabuong mat na namin. Anya? Huwag manang. Kat di akong naggatgatang Paper kaplangan tapno inton malpas sa mausar. May budlang latan. Tani, sa dutmat ni Juliet ngagtrabaho ito nagtibalay. Ay, unay mo tanti kasta nga aramid nyo. Saan kayo pa'y lagay man nagbalbaliw? Ne, ultimo day tatakuriyo, nakupit. Di mo ibaga pinatayab mo amin day ta, Cesar. Ay, kababay nga klonen manang isotipod na. Anya? Da kayong matgayam ti maranak diti waiting shed, nana. Ay, si kamot gayam balasang ko. Agur-urayak man itilugan. Mapan ko man pasyaran da Juliet kan Cesar ibalay da. Ay, wan anana. Kagap-gapok ijay ngam ay na. Maistresak matan na nagapo ijay. Ha? Kasano nga men kat sanda pa'y lagay man nagbalbaliw. Pasaray tumayab amin akagawaan da. Basta adalabas sit asanda pag kinaawatan. Ay, dayta nga raw, di parikot ka dagita nga agasawa. Idi namin siyan, nagawid ni Juliet nga agsangsangit. Di na magkuno apay, kasjay manan,
Nagapada kat imbarsak ni Cesar ti takore kan baso da. Ay, dayta nga ron ti jakat nga ugali ti kabsat ko. Dayta lagi barbarsak iti anyala dita ti amuna no makapungtot. Ay, adamot ka mali ti anak ko. Di na amaw ti tumulong. Dayta ti pagpungpungtutan ti asawa na. Ay na, jak amaw no manopay pa magbaga kadakwada, sakbay nga makapagpanunot da. Dinamagan ti aramid mo, Cesar. Aramid ko lang aya. Aramid ta adwa ko nam Juliet. Anya? Kat isumat, no saan ka kumangamin asado sa anak mo't nga ungay. Di ko namkit day, di mo amo atong palan ti karim. Anya? Kati sumat, saan ka di nga ing karim kanyak? Ano asawaan nak? Nasaya at to ti panagbiag ko iti denam? Kat naimpay ko na itakin ka. Anya pa ti pirukam. Anya tinasaya at itibiyag ko ita, Cesar. Kat no nasaya at lata ti panagbiag mo, gaputa di ka bisbisinan. Kanam lat ta amin na kayat mo. Agsida kay tinaimas, kat adu pa ti kankanam nga ura de mangan lang ti amum nga ramidan. Kat, ising-singir mo itantikan kanag, ha, Cesar? Ala, saan ka madanagan? Tainton bumaknangak, bayadak amin agastos mo kanyak. Ay, jak amukin ka Juliet. Jakon mau awatan da nga ugalim. Apay, awang ka diti plano yung aganak, Cesar. Ay, Ay, apay ngagsinay ka ngay. kayat ko no saan kami amandan iti anak Ronald. Saan kami mo't lang aging kinaawatan iti asawak. Sa bagay, da kayo mo't nakanayon ti isyo dito ili tayo. Huwag nga ron, kababain, anya lakit din aya. Da kayo, ti ayan na dayta pare. Liklikan nyo ngamin nga ramiden dagiti banag apakaibabayanan nyo. Ay, narigat nga ron daliklikan pare. Jak malapdan tiyagpungtot no sumang petak kat awan naluto amakan. Sa bagay, ore asino mo ita, makapungtot no kasta pare. Huwag pare, iso adinakmat ko mababalaw. Ure na pintas gayam ti asawa no sadot. Useless mo't lang. Anya lakit din aya. Nanang, dakayon ati mapan nagitulod ka dagiti natengken prutas iti balay na manang Juliet. Ay, unay kamatan nga ubeng. Di ka maibaon. Sapay, banbantayak ti baboy ka. Kaslang ngamin dandane nga ganak. Siya akong tagbantay nanang. Jak kaya ti mapan ijay. Alakit din, itulod maon. Agmotor ka mapan. Jak kaya ti mapan ijay nanang. Ang mga no maranak manan nga agap apad at may ramanak pay. Apay, inramraman da kamot. Aya, iti apada. Katuan nanang. Agap apad ay di namin sa nang ituludak manan iti prutas. Kan nga ni matamaan nga ro iti moging ko iti barsak ni bayaw akaldiraw. Aniya. O nanang. Iso na awan ti oras siya amang itulod ka na kita. Bay anyo nga ro rin. May raman kailangan no agap apad. Sika talaga anak ko. Ala, bay amon. Siyakon ti mangitulod. Basta bantayam dagiti baboy ko. O nanang. Agyaman nakadagito'y aprutas kan natang nanang. Di yu inyawag, tauray siya kumatim may nangala. Ay, di nakakayat nga awagan ti kabsat mo, takasanaw. Kasla makatawan pa iti palabsan sa kasumungbat iti awag. Nalabas kayo umat, nanang. Kat isumot ngamin anak ko, no apay ngamin amabayag ka asumungbat iti awag. Basta, nanang. Kan maysa, amangan ka no, numatuluyan amatamaan ti muging na iti patay tayaban nyo ang kaldero. Ha?
Naranaan na kanukat, nga agap apa kayo nga agasawa. Kat tumay tayabmat kanon, dagiti kaldero yaw. Kadjay manugang yo, nanang. Ay, agbalbaliw kayo kit din. Tauray siyak nga inam, maumuma ako, nitiday ta nga aramid yaw. Nagbanglo na ti barako akapiyo. Ang kaslaawan mo't ganas kong agkape. Igapo ka rin, tawan gatas na, manang. Pasensya ka na. Talagang amin nasaan kami nga gatang iti gatas. Saan ading ko? Ang paper cup mo't ngamin dito inyawat mo. Apay, awan aya baso yo? Wano, sadot kayong agin now. Saan, manang? Ang nakulpi mo't ngamin nagiti baso mi. Nagiti breakable, awanan nagbate. Ay, kasanomat ngamin, pinagbalin mo nga eroplano dagiti kagawaan nyo. Tumayab mo't amin. Basta, manang. Saan mo't ngamin na maliklikan? Liklikan nyo ti agapa kunakmanan. Tapno maadan man mo ti ragsak dito balayo. Uwan, manang. Ikagumaan may. Kahit matuloy ka diti panagsilibraryo iti kasangay ni bakit mo, paray. Uwan, pare. Barang daytan ti pagpatinggaan ti panagap-apa yaw. Uwan nga rod, pare. Tani, kasla awanan ganas ko iti relasyon mi nga agasawa. Takasanaw, kanayon kami mo't nga agapa. Amangan ngamin no awan ti kaaso-asukar mo nga asawa, pare. Iso akas dyan ti asawa. Anyang awan ka sa sukar ko. Saan ka aswait? Ti kayat ko asawa, pare. Nalamyungak mo't nga asawa. Agam sadot ngamin. Isa kanayon akmo't nga agungat ah. Kasapulan nyo siguro ti pamagbaga, pare. Tanay, kasta kayo matay. Wino, ulitin nyo nga tati agkasar. Tapno, bilinan da kayo man ang nagiti ninang kaninong yaw. Una yan ti kastoy na na Carmen. Syakmat nan ti mababain. Apay ka day balasang ko. Adugayam ti bisita ni Juliet. Kat ni, nagkurang dagiti paper plate a ginatang da. Aniya. Kat, ay nangay ti panganan dagiti raduma. Adda dyan man mano a plato da. Ngam amoyo ka din, ana. Iso ti sang kadilaw dagiti bisita. Anyamot dagiti a plato, nakupikupit. Kasla panganan ti aso kun kunada. Balay siguro ti sadot da iti kunada pay. Ay na, nakababain nga agpayso da ita. Wan nga rod nana. Nakarkaro manan adya maysa. Nakunana, apatayaban kano ngamin ni Cesar ti kagawaan da tunggal agapa da. Kat amangan kano no pantikan bralaang ni Juliet ti di napatayaban. Aniya! Nag-enjoy iti kasangay ko. Apay ka di bakit? Ha? Bakit ko nam kanyak, Cesar? Wain, bakit? Ay na, saan ta ka din nga gap-apa, tanay. Datati sang ka din law nagiti karuba. Agrama nagiti bisita mi di kasangay mo. Uwan nga rod lakay. Pati plato taan na kumpit nakita da. Uwan nga rod, kababain. Sana bali agatang tantumanan. Ngam di mo ngamin ibarbarsak Uwan bakit? Basta agbalbaliw tan. Uwan lakay. Malanga ron, rumara kon. Mapana ko ni ti garden. Nagsapa ka mat na rumwar. Itang agsapa ti mayata pa nag-spray ka nagtimula ta. Isa ronom to di balon ha. Oray day tay agalas utsaw. O sige nga rod. Orayam tulat na ti balon mo.
Ato yung tibalon mo, Cesar. Isublim na tabalon, Juliet. Anya? Imbagam nga iyumay ko? Sa ita, ibagam manan nga isublik? Agungat ka pa'y? Sika lang arudan ti intuludan da iti kanan na. Taasino ti sana makaungat. Alas 10 ni Aldaw. Kat anya nga oras sa pimanaw kay Gibalay. Alas 5. Iso akinunak nga alas 8 nga yagmo na tabalon. Oho, adula amin. Naaldawanak nga rod. Ipapilit mo nga raw dahit alas 8. Anya, di mo ka di pinanunot nga amangan numabisinan ti balunam. Isublim na ta. Awan serserbim nga asawa. Di isublik no iso ti kunam. Ibalang ko pa yan no iso ti kayat mo. Naka-arti ka man. Alan, ipanaw mo na tabalon. Tayos les mo't lang. Makay remedyo akiti kanag. Uray kan, Juliet. Di ka pa nakaisaang itinapaw. Anya turasan? Ay unay kan, Cesar. Itay ka pa'y laagsapa nga agungungat. Kitno kay bagbagam, idi parbangon asantan nga gap-apa. Ay, makauman tumot kami na tangararamidam. Ultimo agluto itinapoy, di mo maaramid. Apay, awan ka rin bagas. Day taman, may sasako. Apay, di mo makita. Adumod gayam ti bagas, ngam apay adi ka naglutaw. Nabambano ka nagtrabaho. Sa ita, awan madalunan ang nalutaw. Ay pasensya kan naging joyak nag-Facebook. Anya? Dahito ti may parbang iti dahito asilpon. Ay, Cesar! Di mo ibarsak to cellphone ko Kanda iti abagas. Isumot la di da ilutaw. Ay! Sige! Ipurwak mo amin dagita bagas, Cesar! Agrama dagita asukar ken asin! Aguma ka! Ibalang mo amin! Bala! Manang, umayak man makipangan. Ay, katwan Cesar. Ngam, apay takas dito in text ni Juliet kanyak. Anya ka di manan ti text da di apapay. Idi agsapa, nagungot ka kanumanan iji garden nyo. Kat impasublim ti intulod na abalon mo. Ha? Kat itay manan, agong ungot ka kanumanan asim mangpat. Kat tidakas na, imbarsak mo kano ti cellphone na, iso anadadaal. Kan imbalang mo dagiti bakasyo, iso nga awanan ti isaang na. Kasano adyak agunget. Pimarbango na kidagsapa kat imbilin kon nga gibalon iti alas 8. Kamanyat orasan iti simbangpot iti garden. Alas 10. Nabisbisina na ka nagtrabaho. Naladaw pa yan ang ibalon. Katawan mo't araramidon na iti balay. Basol na mo't lagayam. Uwan manang. Kat itay manan. Saan ang nakalutaw? Isa agapo iti asar ko. Imbalang kon ati bagas me. Ang amay na. Mga anak man pa'y. Sakbay nga ituloy ko tag-istorya. Tanay. Mabisinak una yan. Ading ko, bidot mo matday ta. Imbes nga ibalang mo kumati bagasyo, binagam ti asawam kat nagluto ka. Anya nga ita, nabisinan ka lang arudan. Ay na, ti asawam, ayabam to man tagsasarita tayon to. Saanen ang nasaya at ti mapaspasamak iti nagbaetan nyo. Manang. Liklikan nyo ti agapa, tamay saday ta amang itunda iti pagbisinan nyo nga agasawa. Inyawag ni Helen ti inararamid yaw nga agasawa. Nanang, makantayo pa'y man, sakbay kayong agsermon. Ay unay matdaytan nga aramid mo, Juliet. Kasla kayo laubeng. Kitaan nyo man dayta. Gapo iti bisin yaw. Nagsiawid kayo nga agasawa. Basol ni Cesar apay nga min nga imbulang nati bagas me. Bidot yung matdayta adwa anak ko. Di ka nga min agsadot-sadot tapno saan nga agungot ti asawam. Ni Mat Cesar, day tala agibarbarsak iti anyala dita ti amuna. Ultimo bagas, ibalang na. Day tangarod nanang. Mala, bayam anak ko. Inton bigat, agurnong tayaw. Pagsasaritaan tayo ti mapaspasamak ka na kayo.
Parang maurnos tinagbatan niyo. Tamade ti agasawa akanayon nga agapa. Awan ti nasaya at nga ibunga na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Aywan gayam, haliday inton bigat lakay. Ha? Ay, uwan mo't bakit? Apay ka ni. Mapanta ko mamat agpasyar, ija kabarbaro apagpasyaran ni Jaili. Ha? Nabayagan anay yopen dayjay, nga maging gaita, santa pa'y anap-napan. Ay, katuwa na bakit? Ay, talaga yan. Mapanta ah. Naiparipir ko matan ti motor itay. Iso ti usaran tayo ton bigat. Ay no, sige man nga rod lakay. Masapak nga agrubwat. Ay no, excited ak nga agpasyar. Ay, pagpasyaran nga tayo, mutinton bigat. Bakit? Ha? Holiday mutinton bigat, sana ya. One month holiday, special non-working day. Ngam saan tayo armor? Ha? Ado tinaurnong amurang, iso nga aglabata latan. Aglabata pa iti kurtina kas kada sapatos dagiti ubing. Kun sapatos tamot na. Ay, katuwa na ba kahit? No, dahi tati ko na. Agpasyar tayo tulangan inton sumarsaro nung aldaw. Uwin ba kahit? Alang araw, kalpasan ti panangan tayo. Isaganam dagiti malabaan, tamasapa ng aglaba. Tulungan naktulatan ng agbanlaw. Ay na, nagpintas mata ni Jabanda lakay. Ijay. Ijay man o. Ado tinagduduma akulay asabong. Ay, katala ah. Mapanta ijay, tapicturan ka. Ay na, dayta ti magustuak launay kan kakahit. Amin apapananta pagpasyaran. Saan mo amaliplipatan ti panagpicture mo kanyak? Ay, wala. Ngala, isimpam nga ro dahil ta blouse ka ng buhok mo, tapicturan ka. Sige, mabit lang lakay. Nakita k man, timpos mo iti Facebook, hindi na minsan nga aldaw mare. Ah? Ti picture mi kanila kay ko, ijay na pan mi nagpasyaran. May man, ti ambiance iya na panan niyo. Kung naglakit din, no, ti picture mi kanila kay ko tinapintas, mare. Ha? Siguro, umapal ka iti sweetness mi nga agasawa niya. Ang mga no saan mo pa'y nakita ti post nila kay ko iti Facebook account na. Ti picture yo, nga kikis iya nagpasyaran nyo, kasta ka di. Ay, nakita ka. Nasaya at no kasta. Umapal ka niya. Awan ngamin kas jay mo. Pudno nga da kaayan ayat mo. Ngam saan kayo mat aswit iti public. Akas kada kami kanila kay ko. Uy, si kakit ni mat mare. Anya kaninday tangay bagbagham. Ay pudno ti bagbagak mare. Sweet nila kay ko. Kanayon nakpay nga i-post iti Facebook na. Kan, adapay caption na. Ni bakit ko anapintas kunana. Si kakit di mat mare. Saan nga umdas na kita, tapno ibaga masweet ti asawa. Kan saan nga ipapanakal na kita abanag. May anak iti tattao ti mga presyar. Sana sikat ti mga ibagbaga. Anya lakit di. Nagmayat mo't nanti nakita nga impose mo iti Facebook, mare. Ha? Di ka di impose ko a picture mi kanila kay ko? A sweet kami, jay na panan mi di na minsan nga aldaw? Anya? Siguro, umapal ka mata niya. Umapal nga ibagbagamot, mare. Umapalak ata napan kayo nagpasyar idi holiday nga awan trabaho.
Ohos, ti ko namkit de, umapal ka iti sweetness mi nga gasawa. Uray ti post nila kay ko. Kitaam. Anya? Sinaklot nak nga raw, di dyan na panan miya nagpasyaran. Sa kami nagpa-picture iti stranger. Nagmaya ti picture mi jay ko naktumat. Ay kat, nasayaat ka din o kasta mare. Angam nila kay Mau. Sana kastaan niya. Sana ka pa'y amay post iti Facebook. Siguro, ibain na kanila kay Mau. Unong, saan nakakidi nga ay ayatan nga asawa na? Or ada sa bale a babae na? Iso asaan nakaamay post akas iti aramiden nila kay ko. Anya lakit din. Kasta timbaga ni Rita king ka, bakit? Wan lakay. Saan nak ka nung ay ayatan? Iso nga saan nak ang maipost iti Facebook. Anya lakit din da di arita aya. Apay, day tayo ti pangibasaran. No ay ayatam ti asawa mo no saan. Anya laki din. Amomotan ni Maririta. Amok ti ugali nila kay na. Iso asaan man nga ibagabaga ni Rita? Asaan ka nga ayatan? Gaputa saan ka maipost iti Facebook? Ha? Anyat kahit mo asawan. Nalaing ni Tirog. Ni Tirog pa ilaang may tikunam. Agdudo mati babae na dayay. Kundi post mo't akin ni bakit na iti Facebook. Tapno sana madlaw ni bakit na malaksid king kwa na. Kahit adapay ti daduma babae iti biyag na. Anya? Woy, wagas na mo't adag iti kinasweet na kini bakit na. Tapno maidulin na ti arabid na. Inya laki iti. Unayen ni Rita, talagamat na niya dangaan niya. Ay, imbaga na nga ron kanyak asaan nak kanu ay ayatan nila kay ko. Gaputa saan nak kanu ang maipost iti Facebook. Kanim baga naman na dayta kanyak, nako na pa nga umapalak kano, iti sweetness dang agasawa. Anya? Ang, Apo, adanto pa'y amok at chicks ni Tirog iji ili. Amok kami di boss ti chicks na. Iso nga bagbagada madlakan niya. Anya? Kunaklakit din no nilakay ko laang ti makaamo iti dayta. Oh, kita man. Amo matlagayam nila kay mo. Iso asaan man napakampanti na niya Rita. Nga orin na lang mapanibagbagay ti tao. Nga ado ti umapapan iti sweetness da nga agasawa. Ti sweetness mo ti agasawa kat saan ang masapul nga ipopost iti Facebook. Tapno laang makuna a perfect. Ay, true. Pudno ray tamari. Sana ti social media ti pangibasaran iti kinapudno ti tunggal maysa. Oh, anya dayta nakakabil iti paper bag nga imet mo lakay. Ay, kwa, dress da ito parakin ka. Ha? Nalabsak da ito yung naka-display di ili. Isa ginatangkon, aparakin ka. Ay na, agyaman na ka talaga lakay. Talaga asweet ka launay kanyak nga asawam. Ay, una. Apay kid di na saan? Ola, mapan mon ipadas ta picturean ka. Tapno ipost ko man iti Facebook. O sige, mabiit lang lakay. Mapan ko ipada si Giselenta. Umare, sikamat gahayam. Anyat gatangam. Ay, sa anak agumatang, mare. Umayak la ko maagload. Ludam man tinambar ko, mare. Ay ketwen mano ti ilod ko mare. Sa nga gasot man, mare. Tapno pang makalawas alod. Imayak agload ta ipost ko manan ti picture ko itaan nakadress. Ha? Nakadress? Wen, mare. Ada nga min ginatang nila kay ko address. Nagpintas si ka. Ay kat nasaya at ano kasta. Umapal ka manan. Ta saan nakapay amay gatangan ti boyfriend mo iti dress mo anapintas. Kan, saan nakapay amay post iti Facebook. Anya lakit din.
Oray sa anak nga ipopost iti Facebook, basta lakit ni saan nga agbababae ti boyfriend ko. Ha? Anyat kayat mo asawan? Paliiwam ket di anay mbag ti asawa, Mare. Amangan ket di mat no dahi ta kinasweet na kin ka, ket wagas na laeng, tapno mailimod na kin ka ti aramid na. Ay, saan ka nga agsasawi ti kastamare? Diyak kayat ti tabas ta dilam Salbag ka? Oh, apay akas sa tilang amare. Kasla kalkalpas mo nga nagungot iti kastaon na ya. Ay, dayjay man abakla. Awanan bain? Kunamla no ammo na dagiti bagbagana. Ha? Apay, anya ayat imbaganakan ka. Imbagana kit den, nga amangan ka no ti kinasweet nila kay ko, kit wagas na laeng, tapno may limad na, ti aramid na. What? Ti awanan bain? Di na pala ibaga nga umapal iti kinasweet mi nga agastawa. Ay na mare, budno ti imbaga ni baklakan ka. Nita, may isa kamot si Kalinda? Kat, budno mat gamin. Ti kinasweet nila kay mukan ka, saan mon amadlaw nga da babae na. Isu akas taunay proud ka kadag iti ipopost na picture mo iti Facebook account na. Nga oray mula iparparamag iti tattao. Anya? Agasa man, ibagampay kanya ka sa anak ngay ayatan ti asawak. Gaputa sa anak ama ipost iti Facebook. Amangan no si ka, ti saan ngay ayatan ti asawa na. Adda nga min ti ub-ubing at chicks na ija ili. Ub-ubing nga amang ngam si ka. Agpudno ka man si ka, tirog? Ha? Anya ko matipudlokin ka? Apay nga do ti mangibagbaga nga adda ka no chicks mo ija ile. Chicks nga ibagbagamot. Ang ayamat. Sino ba tinagkunay ti dayta? Aduda nga rod. Iti kinaaduda, saan paikit din ang mabilang. Agpudno ka! Anya lakit din, bakit? Iti dayta kinapintas mo, isukat kakadi palaan. Nag-sweet ta nga rod iti Facebook. Kanayon ka pa nga ipost iti Facebook ko. Anya? Iso nga amin na kita madamdamag mo iti agduduma a tao, saan napudno na ita? Ti ko namkid di, umapal dalang, ta sweet ta nga kasawa. Iso da ngamin kat saan? Kastila na ita. Sapay la ko matapudno day ta nga ibagbagam tirog. Tano saan? Ang mga no bibiyag. Anya? Oh, apaya kasta ti panangkit-kitam kanyak si kamare. Kas kala kumilaw iti panagkitam. Sa anak man akasarsarita si kabakla. Di ka pa'y may tayab ita amadama ti bagyo. Anya? Poonay mo ti panangidadanes mo kanyak. Anya ay ati basol ko ken ka. Tapno ammom anya. Sinaludsod ko nila kay ko, may papan iti bagbagayo kanilinda nga adda chicks na ijay ile. Ngamti ko na, awan. Ha? Ti kunayo kit day, umapal kayo lang amin iti sweetness mi nga agasawa. Umapal kayo, gaputa saan amarami dagiti asawa wano boyfriend yo, ti aramidan nila kay ko kanya. Oh, come on, Maririta. Tapno saan ka agumurugura kanya kiti kasta unay. Umay ka ijibalay mi inton bigat. Apag iso Sabado inton bigat, mare. Tanya ko mati mapan ko aramidan ni Jabalayo? Agtungpal kahit ibagbagak. No kahit mamakita, ken maamuam ti pudno. Wan nga, bakit ko anak kapimpintas? Marabyanak nga agawid yung tinrabi ha? Ha? Taapay? Sa dino ti papanam? Ada kami nagsasaritaan mi kanag iti kumparek. Agsyat kami man basit ije balay da Anton. O sige, duday ta ti kunam. Agluto kanton ha. Manganta, apaman na sumangpetak. Win ka dila kay. Di ka madaragan, tandamanan gift ko ken ka no sumangpetak. Kunam day ta
Namnamaag day talakay. Wen, amo matan. Santo Apollo sagbaliw ti kinasweet ko ken ka. Ti kinasweet ta nga agasawa. Imaya ko na, tay sumot lang awan kadwak ijabalay. Anyat ibagam. Kayat mo asawen, awan pa'y ti asawam? Awan pa'y tanak ko na itay bigat amarabyan nga agawid ita. Kuna akong ket. Anya? Mapanta iji ili, tada na pati nga ipakita ken ka. Anya ka dit ipakitam kanyak. Di ka pa'y lang nga ibaga itan. Manaktak ka mat iti oras. Maminsan lang ti panangawis ko ken ka. Maamuam ti kayat mo amaamuan nitun madamdama. Naparte ka kon, honey. Wan nga ron, makita iti langam. Pangaasim. Itulod nak ejay dagus kwenton madamdama. Sakbay nga gawid ka. Wan, itulod ka talaga. Mabalin ka niya mo ta saan? Wow! Just wow! Rita? Awanan kayo itibain! Kasi kamat a babae. Amuampay nga umuna no siya asawa ti lalaki a sumursurutam, sakbay a patulam, mawatam. Anya? Nagawan abain mo! No bilang man tasawam dayto yung lalaki. Iso ti awanan bain. Iso ti pang ipapasa mi ti pungtod mo. Umana ti amin. Ti kunana kanyak. Nabayag ka nun abalo. Nabayag ka nun anatay. Ti asawa na. Anya? O ala, agsarita kayo. Awanan ka itibain, sikat tirog. Bakit? Pangasim, gusto ko mamatan na. Isumat lagayam akas taunay aswit mo kanyak. Gaputa damat gayam ilamlamang mga ramid mo. Salbag ka! Ikarik, sana na maulit na jay. Ibagampay iti babae manabayag ka na balo. Natayak gayaman sigon iti istoryam. Pangasim, bakit? Gusto na. Kastao na ya pa nang ipampanakal ko kan ka. Gapo iti kinasweet mo kanyak. Ngampun no mat gayam ti pagbaga dagiti tattao nga na chicks mo. Ha? No saan nga insuro ni bakla ti kanayo na pagsarsarakan nyo iti dayja chicks mo? Saan kayo pa ya matiklo? Saan kayo pa ya nagsardang no bilang laang? Salbag ka! Siyak ti mababain ka po iti aramid mo! O anya, mamati kan, iti bagbaga ti tattao, mare. Mare, Ay, kasta una nga pampanakal mo, ti kinasweet yung agasawa. Nga ore mo la ibaga ka na kami, nga umapal kami lang amin. Ang anya nga ita. mamati akon mare. Ay, naglaing day dya ati rog. Isumat lagayam makas taunay akin na sweet na kanyak. Tagayam, wagas na lang tapno may dulin na ti idul-dulin na. Ay, tiyawanan bain. Awanan ba na talaga? Anya lakit din. Tay maganapay gayam iti chicks na anabayagan na balo. Agasem dat. Nagsakit na talaga tinakam ko iti asawa. Gapo iti kasta nga imbagbagana. Tsaka mo no aginggat ka no ti sakit tinakam ko. Now you know. Asaan nga amin na sweet kat napudno. Tidaduma, aramidon dala awagas, tapno mailimod dati kinachikboy da. Anya lakit din. Bueno, papagayam,
ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Anya ko ng paray. Mapantayo ag-relax. Sintom malam. Huwag ko mapare. Makaumay ka. Ay, kawan na. Abay, di na sa angay, oh. Amangan kit di mo't nagungot ni bakit mo. Si kaki di mo, paray. Amumlata mo, ni bagag ko ti style ko no mapanak iti pag-iinuman. Amuklat at limitasyon ko, paray, oh. Alang arot man, ta mapantayin ton malam. Adda na diskubrik akabarbaro abar apapanang tayo. Ah, nay. Adda man ang kabarbaro na diskubrim abar, wano na diskubrim a chicks. Si kakit di mo't pare. Amang ano damakangag. Nari ka to. Puno timbaga. Huwag pare. Adda na amok at chicks ijay. Jen tinagan na. Ubing pa kan napintas. Ay na, sika talaga paray. Dahil tan samit, hindi sa kimaw, asaan na may kap. Ang laki day, mahilig ti chicks to. Apay, nagpakada ka pa lang kanin bakit mo pare? Ay kauna paray, nagpakada akong tamnuan muna. Kun saan urayan inton rabi ay. May bagman pare, ta saan nga gunget ni bagat mo, no kasta nagpakada ka, kat siyat ti papanam. Saan mo paray? Basta mok ti limitasyon ko ako na. Kun kang runaan na, no inom laeng. Awan na yun na checks, kas kadaan niya dita. Sa bagay mo't katiya. Kitsi ka ngay paray. Pagpakada ka maakin ni baka mo kami. Oo, makapagpakada mo, uray awan. Anya, Sigurado nga min ano ibagak ang mapantayo uminom. Ay, nagadaw ang ngaw-ngaw ti mangagaw. sika talaga paray. Amang ano mo ngamin ni baka mo ti style mau. No sika ti mapaniti inuman. Inayo mo mo ngamin ti babae. Inayo mo pa dagiti bakla. Unay kay. Ay, nayon na mo tan apare. Iso mo lang nga. Kasta ni baka mo paray. Saan ka na mas daw? Hi Jen, kumusta? Hello, Manong Borsyo. Naimbag ta na kaumay kayo. Kalkalpas lang ti trabaho may. Isa, kaumay mi lang. Medyo naladaw kami, at least, imay kami lata. When Gayam, iso ni Anton, barkada. hello, Manong. Naimbag nga oras mo. Kasta magking ka, ading balasang. Aywan gayam. Adaman sa ludsudag kan ka? Pudno ka di nga awan pa'y asawa ni Manong Borsyo? Ha? Naku na nangamin kanyak. Single ka no? Anya? Ay ka iso ti saludso da maaday. Sana siya? Sigakit di mo pare. Di kasi nung batan ti saludsod ni Jen itay ka. Ha? Eh, anya, iti kaya mo nga isong bakaw. Imbagam ko mga awan asawak Ha? Imbagam ko mga baruak pa Anya laki din. Anya? Sige talaga, pare. Tapno lang maalam tiring na tibalasang. Ako rosunada. Nasagambay nga agulbog ka. Ay, anya laki din nga. Saan makaakasta? Kas na santabat nga kumpare nga. Saan abalay? Tasang kwa sinumbatan. Ano sinong batak? Ti saludsod na. Kaya naibagak nga dasawa may. Ilikado kan. Ang mga nodadala nga gurain na. Sika talaga. Ala, agawin ka din. Sigurado nga urayin ti asawam. Agawin na kumatay. Nagan nagkaparay. Ewan pare. Agan anada ka talaga para kan Jen na chicks ko. Ha?
imbagman ta nakariing kapailaang si Kabursyo. Ay, si kakit di mo't bakit? Kunaklakit din no ilaylayon mon. Alas 3 iti malam ngam kaririing mo pailaang. Di kakit agyaman, ta nakariingak pa. Ay, Diyos mio Marimar. Anya ngay kumati pagyamanak mat. Namnamaang maagyamanak tan nakariing di asawak amam martag. Uray awan Bursyo. Anya? Itatana usawan kan. Anya pailaang tiar aramidem ngay. Ingka man agsapulan na iti pakino ma'am. Anya mang sapol iti pakiinuman nga bagbagamot. No kayat ko ti uminom aklata ta damat kwartak. Anya lakit din. Anya? Mabit lang tinakagdigos. Intun madamdama, inak man uminuman no day tati kunam. Anya lakit din no day. Ne, kaririing mo pailaang umanisam kan kumanatawa ka. Ni, inakaran na kan samot ni Bursyo iti kinaadda bulilekong na numaminsan. Ay, pakawanam. Si kakit di mo. Bakit? Adala nga nalagip ko kay Idirabe ay anay bagan di Borosyaw. Ijay bar. Anapan namin na ginuman. Anya? Kat, anya dayta? Ada nga ti balasang. Akorsonada na ijay bar. Anapan namin. Salsalod-surin ijay balasang. No, dasawa na. Kunaan na mutin na baro ka now. Naglukon. Ijay Borosyaw. Anya? Kaya't naasawan. Saan na nga ikarkari nga asawa ni Ludeng? Anya lakit din? Ay, yaman na mo. Iti da jay lalakay. Iba ka na baraw. Tapno maala na tirig na ijay balasang. Ay, into lang at talaga ni Bursyo ti kinababaero na. Kita ama, ang mga nukundi katawa kamot kankwana ngam isumot lang tiar aramidam. Ha? Ay, agan-anad ka kunak tumat Anton. Pulos man bakit? Amumut ng kanyak. Ore sa dino aparte papanak. Kin ore aglaos ti balasang kang babakla dita. Jaksang wine. Pagkanano na kita kay? Bah, kaslapod na oh. Maamwakla nga damot ar-aramidam akas iti ar-aramidam ni Bursyo. Pagtalawon ka diti balay kunak tumat. Ha? Bakay? Nasaya at nagranata mutlaang kumare. Tapay kumare. Ada ka di ibagam. Adala kahit kuman nga ibagakan ka. Tapno mabagbagaman mo ti asawam. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ibagak da ito kan ka. Tapno mabagbagaam. Saan ko nga ibaga? Tapno aga pa kayo Amangan kitdimat no siyak ngamin ti apaan kung guraam. Si kakit dimat kumare. Anya aga po nga apaan ka. No lakit di ta pagsayaatan day ta panang ibagam. Mariluling. Bagbagaam nila kay mo. Tani, tunggal mapanda uminom itibar. Kanayon na kano nga ibaga nga awan asawa na. Single ka no? Anya? Dayta ti pudno kumare. Naibaga dayta nila kay ko. Kat na kunana kanyak. Nga ibagak kanukan ka. Tapno mabagbaga amot laang. Ti awanan ba in alalaki? Kastagayam Kanayon ka no mare. Saan lang anila kay ko tinakaibaga iti dayta. Uray ni pari gando kat na ibaga namot laang. Anya? Tunggal mapan itibar. No ada checks. Ni, agbalbalin mo tan a single. Nga oras iaasawa. Anya lakit de. Aba, imbagman tanalagip mo pa'y tinagawid si Kabursyo. Ay, papanak ko man sa anak nga gawin nga, Luding. Luding ka talaga. Ha! Nagapwam! Ijay manan paboritom abar apagin inuman, napan mo manan imbagbaga a single ka nga awan asawam, kasta ka ding? Ha? Awanan ka itibain! Salbag ka! Alay ko, nagsakit mo ito, dakulap mo. Gusto ko mamata na. Feeling single ti awanan bain? Ngamdag iti putot mo? Di ka pa ida may gatangan iti agas da? Taipan mo mat amin ijabar apagin inumam ti kwarta mat gadam?
Anya? Tagayam, Ala, sige. Itultuloy mo lang daytang aramid mo, Borsyo. Ti ag feeling single ijay inuman. Payman. Aywan gayam, inton bigatan ti kasangay ni Uncle Peter lakay. Wangag paiso niya. Kakasanong araw ngay. Nasken na mapan tayo Sigurado manen ngamin nga anda maibagbaga na dayjay no saan tayo mapan. Ay kung mapantayo nga rod, abakay. Ipasyarta mo lang, dagito ubay, tanay. Iti kinabayag na iyabraw. Nabayag asaan na anak kita, dagiti anak ta. Wan, iso sapa tayo mapan inton bigat. Wang gayang. Awi sumani kumarim aluday, noong papanan na. Ha? Tapno makapasyar mo, saan ka nga dala ang iyabalay, damay sa stress lang, kanila kayo na. Aywan nga agpaisoan niya. Wan man, awisak man ni Marilo din. Nagadun sa matantin na inom ko, Kumare, nasobraham sa amot ng tinainom mo. Agawid tayo pa inton madamdam Kat agawid tayo lata. Anak-anakan, apayasaan mo nga inyam amo kanyak dahito kumareng. Ha? Aywan gayam anya. Iso ni Ludeng Uncle, kumare. Hello, manong anatal. Honestly, you're so handsome. Apaw, naka-Inglesak pa yan ko naman, Georgia. Nagragsak kamot tayo nakasarsarita. Anda ka di asawa maon? Nabalo akon, manong anataer. Anya? Wan, manong. Dayta tipod no. Manumatan atawon tinapalabas manipod na balo ak. Natayan ti asawak, manong. Natayan kunaktumay. Apaw, mayat man Ludeng. Nagawid ka anabartag. O kisti sabam. Kat anya ko man nabarte ka nagawit. Ukis ti sabamat Anya? Apay, si kalang ayat muna ti akbartag. Adula amin nga among borosyo. Anya? Bitin kit di at inainom ko di birthday anapanan may kadak kumari ana. Naksapay gumatang iti arka. Ay, agtal na ka man Ludeng. Inkalat na maturugan. Saan? Agsubliak sa lag ni Jay napanan mi ita. Adang amin amok agwapo alakay ka. Peter ka no tinagan na. Tiawanan bain. Oray lumakay. Saan amay libak ti kinatar na sika. Gwapo ko naktumat. Nabartag ka lang Ludeng. Inkay turog na ita, pang-asim. Ngay, itay pa apa awit tayo nga manaisam ka pa kay. Madlaw alap-lap damtag katawa. Dayjay man ngamin kumare. Tapay ni kumaray. Idi na bartag. Ni, ibagbaga na mo tin nga awan ka no asawa na. Tinagalaspay. Naku na, abalo ka na. Ha? Anya? Wan lakay. Naibaga na kit di akin ni Uncle Peter. Ay unay, nadyalo day. Nung nilakay natin mapanitibar, ibagbaga na kadagiti chicks na. Single ka na. Ngam nun ibaga na mo, ibaga na mo abalaw. Ayan niya lagi day.
Makapakatawa da nga agasawa. Ay, paimanta nga wag to man ni pare Borsyap. Alaman ta kita man nga road no anya mo ti reaksyon na. Anya lakit din dagijay nga agasawa. Sumungsungadak pa lang, ilalayat mo mutan tiyang katawa pare. Ikatawa ki din nakastaw. Anya? Mga pala, mga milibaga mo paray. Ah, tapay ni Ludeng pare. Hindi namin sa ngayon nawis ni baka kung ni baka mo iti birthday ni Uncle mi Peter. Ay nabartak siya. Nga Rob, kastaon na bartek na iti nakaawid kayo. Di matingay na ramin na iyay. Ibagbaga na mo nga awang kano asawa na. Balo ka nun, paray. Anya? Imbaga na ita. Kaway, hindi nagamamura ka ni Uncle Peter. Ibagbaga na balo ka nun. Nabayag ka nun, natay ta asawa na. Iso mabaling ka nun man ang nagpaaraw. Agasam maparay. Tiyawanan pa ina Ludeng. Payman, Ah. nag-aawid ak paibit pare. Rugyan yun, di agpalitada. Ha? Nagawid ka? Tapno umay mula ang saludsudan no podno ti imbaga ti kumparim ken ka, Borsyo? Ketwine. Apay, anya aga po amapan mo ibagbaga ijayan ti pasken, awan asawam, ken balo kan. Awaran kay ti bae na babae ka. Ne, tama kaunget ka? Apay, no sika ti mapmapan iti bar, ket ibagbagam kadag iti chicks mo a single ka nga awan asawam, adda ka dinangeg mo kanya, ha? Agtal na ka man, Borsyo, no di mo kayat apatayabak day tamuging mo. Awan bibiyang mo no ibagak abalo akon. Tadi kamat pakibibiyangan, idi mapan mo imbagbaga a single ka. Nga awan asawam. Ay, nagganasan. Ay, bakit? Ay, saan nakabakit-bakitan? Kunak, tapatayabak day tabanga-bangam. Ha? Ay, makaungot kamat lagayam, no siyak ti mangibaga abalo akon. Ngam no si kamat ti mangibaga a single ka, ayos laan. Quit stand, Borsyaw. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din. Speaking of pasarabaw, kaano nga tamanan nga agpawit ni Isadora? Ay wanan niya. Hindi pa'y napalabas at tawon tinao di ang nagpawitan na nana. Un nga raw, manmanulang nga agpawit ita. Saan akas idinabiit pa ijay abraw? Amamin anaw iti makatawan no pawait. Mamin ano mat iti makatawan na makaramanda tao iti chocolate. At dapay na yun na nga imported asabon kandilata nana. Un nga raw, naibusan tay inted na iday. Pawit ko mamanang. Wan nga rod nana. Di yu tineksan. Mano abula na nga awan damag ko may papankan kwa na. Oray siyak nga rod nana. Saan kumutang nga inchachat. Tano kasta kumusta ak. Istoryaan na mo't amin ang mapaspasamak kan kwa na abroad. Ay, naku nampay. Kasla ipalpalastog na pa yun no daduman. Ni Isadora man nga OFW ti pagsarsaritaan nyo kin nanalani itay. Bakit? Napagsaritaan mila ang tanabayag mo tan asan ang nagpawpawit. Ipadlaw yung mo't aday tamang namnama iti pasarabo ti kumari yung OFW ti pagalistuan nyo. Bakit? Kat siyempre pagsayaatan day ta. Di yun to pa'y marami ta kumustain. Talaga asan ata mo mi abisi. Nangagkaw tinagsaritaan nyo kin nanalani itay. No daman nangag mo, aguli yung makalatan, tapno awan gulo, Andres, ang nalakit din.
Isadora, bakit? Kumusta kayong di talakay? Nasaya at kami mo't kantatan. Si Kangay, kaano ti panagawid mo? Malpas ti kontratak inton sumaruno abulan. Saan akon nga agsubli ditoy? No kasta, agforgod ka nga rodon dito Pilipinas, bakit? Unlakay, makabannog mo't lang tagtrabaho dito abroad. At damot tin urnong ta. Nalpas mo't tin ti balay ta. Una, okay lang no agawid ka. Agbyag tayo lata nga oray di ka agabroad. Alakay. Ay, ni tatangay. Adda ka didita. Mabalin akasarita. Adda na panan na, bakit? Agteksak tulangan kan kanong sumangpet, tapno makapagsarita kayo mo. Imawag ni Isadora itay awan kayo, tatang. Anya timbaga na ka, Charlay. Malpasan ti kontrata na ito nung sumaron na abulan. Awan kanumot ng ti plano nang agsubli iya abroad. Ay kat nasaya at ano kasta. Makadwata mo't lang ti anak ko. Wan nga rin tatang. Narigat mo't lang no trabaho ti aramiden na iya abroad. No trabaho la akanayon ti pampanunutan na. Makamannog ka no nga rin tatang. Isa husto lang no agaway. Uray saan nga agabrod kat mangan tayo lat tamad. Ang damot di garden na pagbiyagan tayo. Uwan atatang. Un gayam. Pakipawit mo to maninton bigat ti basita natin nga naapit ka. Nangikargaan niyaw. Adda iti waiting shade. Do asa ko na jay. Isupay amay gatang iti bagas. Malagip mo ka sarsaritaan tayo din na palabas nga aldaw, Erika. Anya pagsarsaritaan ta nana. Adong mo tinagsaritaan ta ngamin dinapalabas nga aldaw. Ti may papankan Isadora. Apay ni Isadora. Nadamag ko nga agawid kanom dito'y Pilipinas. Ag for good kanumutag. Masino tinakadamagan niyo? Ti karubada. Na, sigurado kayo a reliable source motlaang day tanana. Wen, karubada nga ron day jay. I-confirm ko pa nga umuna kan tatang na. Ang mga numang namnamatay ti pasarabok at fake news mo't gayam ti panagawid na. Sigay, i-update naktua no anya ti ibagan hitatang na. Wan nana, da kayo ti umuna apang ibagaak no kasanaw. Pudno ka di nga agawid ni Mari Isadora inton umay abulan, tata? Way, agpurgod kanumot ten dito lugar tayo. Di saan gaya man nga agsubre di abroad? Saanin Apaya nasa lunsod mo? Awan mo't kiti, tata. Kaya't kula amaamuan. Nabayag mo't ngamin asaan kami anang kit-kita. Hello, Isadora, anak ko. Kumusta kayon tatang? Pasensya kayon ano itala ang anak kaawaga. Ado nga minti pakakumikumak dito eh. Okay lang, anak ko. Ay, adaman sa lunsudakan ka. Anya day tatang? Ka-text mo ka rin ng iti kumarem nga agingga ita. No damari Erika ken nanalani ti dakdakamatin nyo. Nabayagan asaan tatang? Di da matreplyan ti text ko kadakwada. Nabayag nga mina nga awaninted mo apasarabaw para kadakwada. Anya ti kunayo tatang? Noan niya tinangag mo. Isunay jayan, anak ko. No, ada kwarta di ka unay gumatgatang iti pasarabaw. Idulin mo kitday, tapno ada gastusin yaw. Un tatang, kasta talaga ti plano. Last day to yun asweldo, isong agtipidak matan. Una, sa nabalay ta, adamot na itid mo kadakwadan, iti nabiit ka pa iti sa abroad. Maawatan damat siguro, no, awan maitid mo ita. Da kayo ngay tatang, at day pagatang yo.
Ay, sana na masapol nga adda pasarabong kanya kanakaw. Umanayin kanyak ti presensya. Anya nga itimbagan ni Isadora tatang. Nagsalod-saod no anya ti kayat kaw apasarabaw. Imbagayo kumaa, ta di manan unay aggat-gatang iti kumkumpurme. Uwain, imbagakan ko ana, ano ada kwarta na, idulin na lang ngayon. Amok ti ugali dagiti ibilbilang na agayim na. Urasak tatang. Nangag ko at ti asawak ti pagsarsaritaan da nanalani kang Erika iti naminsan. Di dak siguro nakita. Isa nakapigpig sa tingiwat da. Uwan nga raw. Adamat mangmangag kao, agam agul uli makaklaan. Narigat yung sasauno na duma. Pudno la unay tatang. Ang mga no panunutan ni Isadora apa ng dadaal laang. Awain, agul ni magtayo pa'y laang. Dumteng to ti aldaw, amaduktalan natin may papanit dahi ta abana. Kumusta ti biyahin bakit? Okay lang, madlakay. Pasensyakan no di ka nasukon iti airport. Amumad. Awan pag-service mi kanitatang. Okay lang, lakay. Saan a big deal day ta kanya? Maawatan kayo kini tatang. Agyaman ako na bakit? Ang merienda tayo pa Ni, nangalaan nyo iti kamote, tatang. Ay, siyempre, mulak. Anya lakid day. O sige, ramanan tayo man no napukray matlaan. Ay, una, napukray day tabakid. Isumot ikap kapimi kanitatang. Kunakon kat, da kayo ti masabat ko dito'y dalan nanalani. Nay, si kamagayam Isadora. Sa dino nga iti papanam. At dalamapan ko gatangan nana. Kumusta kayon? Ay ka, nasaya at latamo ta. Pagtrab-trab akwan nyo nga ita. Iti laundry shop ti kasinsin kaw. Ningay Mari Erika. Ay kat iti pwesto umat ani ipag na. Ay, mayat nga rod ano kasta nana. At damat gaya man trabaho yo. Isupay Ay katuwa na. Malang raw, agpatuloy akaw. Sige nana, tagi-istorya tayon to no saan kayo abisi. Awan tinadamag nyo maipapankin ni Isadora, nana. Magsipod na gawid ngam awan pa'y man naawat ta. Naglinabasak pa iti paraangan da, ngam awan matlat ta. Uray siya. Awan sa mo tinamnamaan ta pasarabaw. Wan nga ron, sayang mo. Nasabat ko di tadalan idi napalabas ngal daw. Kat awan mo't ibagbagana. No kasta, talaga nga ron nga awan na anana. Ihimot sa mo't tayo. Ngam di bale, man ano ko man, awan pasarabo ta. Sa bagay, kabailan tamat ti gumatang no kayat ta. Ay wana, isulaang ayat, yada kabailan na agumatang itikas jay. No kabailan na, kabailan tamat nana. Agpakada akong Erika. Amangan no agungot nila kay kaw no marabyana. Mabiit man laang nana. Apay kaday. Matuloy ka diti panagpalingkita intun sa badaw. Ay katwan na. Ibagata ka day kini Isadora. Apay lang.
Kasano nga tangag paiso nana? Ang mga numaamuan na nagkuyog ta, kat adama ibagana. Panunutin na, ano niya ti kayat na panunutin? Anya kumay ta? Sa bagay, awan to pa iti inted na apasarabo ta, idinagawin. Ay, naalalam, Erika. Sa dino ti papanan nyo, nanalani? Na, anya lakit din. Nakita nakpailaang mo. Sa dino ti papanan nyo, kunak, nanalani? Ay, kwa, Isadora. Dalakad mi kin ni Erika. Makichinda kami ita. Apay adiyo imbaga kanyak ngay, nana. Ti amumi akit adupay ti abastuyaw. Ay, kwa, mauray da ka din, nana. Ay, pasensya kan, ngam agur-uray ngaminan ni Erika ijay paradaan. Ay, kasta ka di, sayang mat. Pasensya ka na, inton sumarunulangan na sumurot ka. Sige, nana, bagaandak to, Anya ti ibaga, Mari Isadora. Adda ka din ni Mare Erika, pare Andres. Ay, dati natindaran da akasar. Duada, kinanalanay. Apay, di ta kagayam intugot. Awan mat imbagbagada kanyak, pare. Diyak amo no apay, ngam kas lalik-likli kandak matan. No maminsan, si kamot ti tapik da do. Anya? Diyak amo, no pudno agayam ti pangibilbilangan daging ka. Ngamay, adda dagiti gundaway, asi ka ti pagsarsaritaan da. No bagbagak ni bakit kaw? Ako ngay. No kasta, saan apod no agayam ti pangibilbilangan da kanyak? Isudalaan ti makasungbat iti dayta sa ludsod mo. Nangruna pa ita, adda sakit tinakam daging ka. Tawan ka no naawat da, pasarabo idinagawid ka. Anya? Dayta ti pudnaw. Asawak ngagpaiso ni Erika. Ngam jak kanunungan ti kasjay nga ugali na. Diretsyon kan, Mare Erika. Adda ka di masapol mo? Likliklikan nak ka di. Sipod na gawidak, di nakmat kinasarsarita. Numapan kayo makitsenda, di nakmat bagaan. Adda ka di dakas ngay naramid ko. Kinapudno na, saan kami akomportable no kasta akadwada ka? Pasensya kan. Nasakit ka di tinakam yo, idi awan na itid ko apasarabo yo, idi nagawidak. Ay basta, awan ti oras ko nga agpalawagkan ka. Panunutom latan no anyat kahit mo panunutan. Bisiak kita, isa pa nga asim man ta, di ka kumamanaktak. Sika tinagipulong iti dayjay nga Isadora niya. Imbagak no niya ti pudno bakit. Chismoso ka matlaunay si ka, Andres. Una, tamakadlawin jay tao. Marik na alikliklikan yaw. Alangan may, nga gulbulak pa lang may. Imbagam amin anangag mo maipapankan kwa na? Wow, inimbagak amin. Anya lakit din. Di mo amo mati ko na sikreto? No saan nyo akayat jay tao, idiritsuyo lang nga ngayon kwa na. Tapno amo na may piman ti pagluglugaran na. No ta kayo nga tati adda iti sitwasyon na. Anya nga tamot ti marik na yaw. Anya laki din. Nagsakit unay tirik nagtata. Di kagsangit, anak ko. Saan mo kasapulan ti gaya makasjet ti galad na? Awan la tinaitad ko apasarabo da. Kastadan kanya. Oray di saan ka pa yan nagawid? Sikan ti pagsarsaritaan dagiti kumareng. Saan milangay magbagakin ka? Ta kayat miya si ka mismo ti makaduktal. No kasta,
Tilagayam ititad ko apasarabo ti kayat da. Amom, ti sungbat day ta saludsod mo, anak kaw. Agam no sakti si ka, di kagladingay. Agyaman kakit di iti Diyos ta inikat na ti kakasya klase ti tao iti biyag mo. Saan agayam ti pangibilbilangan dakin ka, isa kasjay da. Kat di mo pabasulan ti bagay, anak kaw. Oh, agkape ka bakit? Agyaman naklakay. Kumusta tirik nam? Aging gait na. Jak maklon lakay. At damo lang amin basol ko. Sa anak anang tad iti pasarabo da. Di mo pabasulan ti bagim. Pudno tinaybaga ni tatangkin kay tay. Saan na pudno agayam ti pangibilbilangan dagita at tao kan ka. Kita Idi addait itad mo apasarabo da. Nagsayat da kan ka. Itatawanan maitad mo. Imadayo damutan. Nasakit lata para kanyak lakay. May mayatan ti kasta bakit. At least ammom ti pudno. Ammom ti pagluglugaram. Di ka masayangan ka na kwa na. Tasipod pa'y ide. Tilang ipawpawit mo ti kayat da. Sa bagay, adda puntom lakay. May mayatan tag may maysa. Ngam ti maadda anak itigayim akasta ti galad na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.